Ngithanda ukulibingelela ngemakhaya sidibana namhlanje ubana sikhonze sindawonye. Sithanda ukubonga uNkulunkulu osigcinileyo kona lumnyaka ka2020 phakathi kwemqanso lemehlo yawo. Siyamdumisa uJehova. Ngifuna ubana namhlanje sikhangele indaba eqhakathekileyo, indaba engizakhuluma ngayo ngethi ilitshe liyeza. Singakakhangeli indaba ethi ilitshe liyeza, the stone is coming. Ngicela ubana sibe lomthandazo. Baba olungileyo siyabonga, sesiyakufunda izwi lakho, sicela usikhanyisele, silizwisise, lisiphathise ezimpilweni zethu ngegama lakho siyakhuleka, amen. Incwadi kaDanyeli lencwadi kaSambulo zihamba ndawonye. Ngizawucela mlaleli ukubana nxa lezi ncwadi ungakazibali empilweni yakho, thatha ithuba lokubana ufunde lezi ncwadi zombili. Lamhlanje ngizathinta kancinyane nje encwadini kaDanyeli, kodwa ngifuna ukuthi ngikukhuthaze ukuthi lapho khona zifundele le incwadi, ngoba incwadi eza kuchiya ukhaliphile engqondweni, incwadi eza kunika umbono omtsha. Ngizafunda ke uDanyeli isahluko sesibili, Danyeli chapter 2 sukele evesini lika 41 siya kwelika 45. Isahluko esidanyana kodwa ungazibalela ngekhaya. Uverse 41 uthena, njengoba wabona inyawo lamazwane enziwe ngengxenye yebumba lombumbi lengxenye yensimbi, uza kuba ngumbuso odabukileyo phakathi. Kodwa ingxenye yawo iza kwenziwa njengensimbi, njengoba wabona insimbi ihlanganisiwe lebumba loba udaka elibuthakathaka. Njengoba amazwane enyawo ayenziwe ngengxenye yensimbi lengxenye yebumba, ngakho-ke lo mbuso uza kuba lamandla nganxanye, ube buthakathaka nganxanye. Njengoba wabona insimbi ihlanganisiwe lebumba elibuthakathaka, bazaxubana ngokuthathana kodwa kabaye kunamathelana, njengoba insimbi ingahlangani lebumba. Verse 44, ensukwini zalawo makhosi uNkulunkulu ophezulu uzamisa umbuso ongaye kuchithwa, lobukhosi bawo kabuyi kuthathwa ngabanye abantu. Uzachoboza yonke imbuso uyiqede, ume njalo kuze kube nini lanini. Njengoba wabona ilitshe liqephuka entabeni lingaqetshulwa muntu, laphohloza insimbi lethusi lebumba lesiliva legolide, uNkulunkulu omkhulu uyazisile inkosi okuza kwenzeka emva kwalokho. Iphupho liqinisile lengcazelo yalo iliqiniso. Encwadini kaDanyeli isahluko sesibili sihlangana le ndaba ephendula imibuzo yabantu abaningi. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi kambe wona lo mhlaba uzaphetha ngani? Kuyini okuza kwenzakala ekugcineni? Eminye imibuzo ukuthi kambe uNkulunkulu ukhona yini? Kambe uNkulunkulu uyalawula yini impilo zabantu? Ngithanda ubana ngithathe inkulumo etholakala encwadini ebizwa kuthiwa iDesire of Ages, upage 32. Uthi yena ngesilungu zayibala ngitolike lapha. Like the stars in the vast circuit of their appointed path, God's purpose is no haste and no delay. Njengezinkanyezi eziphezulu emkhathini, uNkulunkulu aziqoqayo aziqondise azilawule yena ngokwakhe. uNkulunkulu ulenjongo hlobo ezithandekayo ngempilo zabantu emhlabeni. Umhlaba lo esiphila kiwo kawuzihambeli wodwa. Imbuso yomhlaba, phezu kwale imbuso yomhlaba ukhona umbuso kaThixo, sikhona isihlalo sikaJehova esiphakemeyo lesikhulu kakhulu. Incwadi
kaDanyeli 2 isitshela khona lokho esizayifunda namhlanje kuseni. Nxa sikhangela incwadi kaDanyeli 2, inkosi uNebukadinezari yaba lephupho elimangalisayo. Iphupho leli laliliphupho elayikhathaza kakhulu engqondweni. Njalo siyakwazi ukubana eBhabhiloni amaphupho ayeqakathekiswa. Ngakho nxa wayesephuphile wakhathazeka. Kodwa into eyamhluphayo ukuthi wayengasazi ukubana kuyini akuphuphileyo. Ubuthongo baphela. Uyabiza labo abayizanusi, uyabiza izangoma, uyabiza abavumisayo kusahluko esifananayo evesini lika-2. Uyabiza amakhaladi, izingcwethi zolwazi ze-science, bana kabeze bamchasisele bamtshele iphupho aliphuphileyo. Uthi yena ngiphuphile iphupho kodwa sengilibele ubana iphupho engiliphuphileyo lithini. Ngicela lingitshele iphupho linginike lengcazelo. Nxa ubala ivesi lika-11 bathi bona into inkosi eyibuzayo ilukhuni. Kakho lo yedwa ongayitshela inkosi ngaphandle kwabonkulunkulu abangahlali labantu. Izanuse, izangoma, izazi, ababhulayo, abashaya amathambo bathe enkosini asingeke sikutshele iphupho, asenelisi into oyicelayo nkosi inzima, into oyicelayo insinda baphenduli, asilamandla ubana sikwenze khona lokho. Nxa ufunda ivesi 12 kuya ku-15 iBhayibheli lithi inkosi yahle yalaya ubana bonke abahlakaniphileyo eBhabhiloni kumele badingwe, baguduzwe, babulawe. Phakathi kwalabo abahlakaniphileyo ayekhona amajaha aphuma kwaJuda, amajaha ayenobuchopho obubukhali, babeyingcenye yalabo ababe ngabahlakaniphileyo baseBhabhiloni. Masiyane nje bayadinga, nxa bedinga bayafika kuDanyeli. uDanyeli usesizwa bana sekuyisikhathi sobana babulawe. Uyamangala bana kwenze njani inkosi iphuphile, kodwa kakho phakathi kwethu owenelisa ubana ayichazele inkosi iphupho, ayitshele iphupho aphinde achaze ubana litshona iphupho leli. uDanyeli uyamangala. Kungani umyalo wenkosi uyisiminya kangaka? Nxa esemangele uyacela ithuba lobana ayicela enkosini ubana inkosi ibanike ithuba yena labangani bakhe ubana bakhuleke enkosini yezulu lomhlaba. uDanyeli labangani bakhe hlobo zami ezithandekayo bayangena ethubeni lomthandazo. Nxa bethandaza kukhona okwenzakalayo. uDanyeli nxa elele ebusuku inkosi iyamchazela iphupho, imvezele iphupho lenkosi uNebukadinezari, iphinde imnike nengcazelo yayo. Ngithanda ukubana ngikukhuthaze khona lapho khona ubana nxa ulenkinga uyakwazi yini ukuthandaza, uyakwazi yini ukucela uNkulunkulu ophendula imthandazo. Ngifuna ubana ngithi mina umkhuleko unamandla. Nxa sikhuleka ngokukholwa uJesu uyalalela aphendule umkhuleko. Kangiyazi inkinga obhekane layo, kangiyazi insinda baphendula obhekane layo lengxako phakathi kwayo, kodwa namhlanje uDanyeli usifundisa ubana amadolo abuthakathaka aqina ngobana siguqe phezukwawo. uDanyeli usifundisa ubana sinamandla emthandazweni hlobo ezithandekayo. Ngithanda ubana ngikukhuthaze, mhlawumbe uyangizwa ulele embhedeni wokugula, mhlawumbe uyangizwa unengxaki nezinkinga ezinzima, mhlawumbe ziyathonta izinyembezi. Ngithanda ubana ngunxuse ubana njengoDanyeli funda ubana uwe ngamadolo ubize inkosi yamakhosi. Nxa uDanyeli sebezwile ubana kumele babulawe, bayaguqa bayamcela uThixo wasezulwini ubana abe lesihawu kibo, abanike iphupho lengcazelo yephupho. iBhayibheli lisitshela ubana uThixo mangalisayo waphendula imthandazo yalamajaha amthandayo. Ngithanda ukuthi ngithi la kuwe uThixo ofananayo uyaphila, uyayiphendula imthandazo. Ngifuna ubana ngikhangele kakhulu ivesi lika 27 lo 28.
Kodwa ngingakafiki khona lapho, yekela ngiphinde ngithi mina, nxa usuthandazile funda ukubonga. uDanyeli uyasifundisa ukubana uNkulunkulu esephendule umthandazo wakhe bayaguqa, bayabonga, bayamdumisa uJehova. Besikhulekela izulu nanti liyawohloka hlobo ezithandekayo. Siyalithola izulu ngobunengi, amanzi ayageleza. Kumele simbonge uNkulunkulu ngalokho asenzela khona. uDanyeli usifundisa khonokho hlobo ezithandekayo. Encwadini kaDanyeli ngo-2 khona phana, ake sikhangele ivesi ngu-28 no-27. Qale ku-27. uDanyeli usephambi kwenkosi ukubana achasise iphupho. Lithi iBhayibhili, uDanyeli wayiphendula inkosi wathi, imfihlakalo inkosi eyibuzayo, abahlakaniphileyo lezanuse lezangoma labafunda inkanyezi bangayichasisele inkosi. Ngifuna uverse 28. Kodwa ukhona uNkulunkulu ophezulu owambula izimfihlakalo, uyitshengisile inkosi uNebukadinezari okuza kwenzeka ensukwini zokucina. Iphupho lakho lemibono eyafika engqondweni yakho ulele embhedeni yile. Ngithanda umuca othi yena ikhona inkosi esezulwini, ukhona uNkulunkulu osezulwini. Mhlawumbe abantu nxa bebona izinhlupho bayazibuza bana kambe ukhona yini uNkulunkulu osezulwini. uDanyeli uthi yena ukhona uNkulunkulu osezulwini. Nxa uphakathi kwezinkinga hlobo esithandekayo, khumbula ubana ukhona uNkulunkulu osezulwini. Nguye ophethe izimpilo zethu esandleni sakhe. Nguye ophethe impilo yabadala, uphethe impilo yabancane, uphethe impilo yomhlaba isentendeni yesandla sakhe. Uthi yena uDanyeli, abalolwazi, abashaya amathambo, izangoma nezanusi namafundileyo bengeke bayichasise imfihlakalo, kodwa ukhona uNkulunkulu ezulwini. Ngithanda ubana ngikukhumbuze isihlobo sami esithandekayo ubana lalamhlanje ngensuku esiphila kizo phakathi komkhuhlane wecorona, ukhona uNkulunkulu ezulwini ophendula imithandazo. Ukhona uNkulunkulu ophethe izimpilo zethu esandleni sakhe. uDanyeli uyalichasisa iphupho. Xa ufunda usukele evesini lika 38, uyayichazela inkosi ubana nkosi wabona isithombe esikhulu nesesabekayo. Lesi sithombe sasimi egcekeni, siside sisikhulu. Uthi inkosi ekhanda lesithombe wabona kuligolide. Kwakuligolide ekhanda lesithombe. Nxa usehla usiza lapha izingalo nesifuba saso, isithombe lesi sasenziwe ngesiliva. Nxa usehla usiza esiswini lamathangazini, lesi sithombe kwakulithusi. Nxa usehla laso isithombe lesi usiya emlenzeni yaso, lesi sithombe sasenziwe ngensimbi. Nxa usehla usiya enyaweni zaso lamazwane kwakuhlangene udaka lensimbi loba ibumba lensimbi. Isithombe esimangalisayo. Yisizathu esenza inkosi yakhathazeka. Ngiyakholwa ubana nxa uDanyeli wayesechasisa kanje yayisihlezi ekucineni kwesihlalo sayo sobukhosi. Isithi inqokuza lekhanda ivuma ngekhanda njengontulo ukuthi yebo kunjalo. Nxa ukhangela ke uDanyeli uyachasisa kuvesi 38. Uthi wena Nkosi Nebukadineza nguwe olikhanda. Ngamanye amazwi ekhanda okwakuligolide kwakumele umbuso waseBhabhiloni. Ithuba kalizukuvuma ubana ngingene ngokujula ngombuso weBhabhiloni. Kodwa umbuso waseBhabhiloni la ulapho okule Iraq khona eBaghdad. Nxa usuka eBaghdad about 50 kilometers kulapho kulamanxiwa khona alindawo esikhuluma ngayo. Uyaziwa ngegolide ubana igolide lalidlana uboya, laligcwele igolide. Ngitsho lasemathempelini kwakutholakala izinto ezenziwe ngegolide. Nebukadineza nxa esizwa lokho wavuma ngekhanda, wanqakuza ikhanda. Uyachasisa uDanyeli ubana wena nkosi nguwe igolide. Nxa ukhangela igolide siyakwazi ukuqakatheka kwalo, nguwe osekuqalisela.
uthi izizwe zomhlaba kwakuyi-empire ngaleso sikhathi eBhabhiloni zingaphansi kwakho njengesihlahla nezinyamazana labantu. uThixo ukunikile umbuso ubana wena uligolide. Umbuso weBhabhilona umelwe ligolide. Uyaqhubekela phambili achasise leminye imibuso elandelayo. Kodwa ngifuna ubana ke ngichasise kancinyane ngeBhabhiloni ngakadluli ngephambili. Ungafunda ngembali yeBhabhiloni uzafunda ubana yayilomduli emkhulu ebanzi okwakusenelisa ubana izimota zingaphambana phezu kwale imduli. Sifunda njalo ubana esinye sezimanga eziyisikhombisa zomhlaba zazitholakala eBhabhiloni okubizwa kuthiwa ngama-hanging gardens, izingadi ezihlanyelwe zilenga emdulini phezulu komduli wezindlu, ama-hanging gardens, izimanga zeBhabhiloni. Ngizama ukuchasisa ubana wawungasombuso wokudlala. Ngelinye ilanga uNebukadneza uze ahambe phezu komduli, phezu kophahla, athi yena kayisimi yini engakha iBhabhiloni. Wawumbuso omangalisayo. Kodwa ngo-539 BC, October 13, kwangena omnye umbuso. Ngoba ungabala uthi yena ngemva kwakho kulombuso ozalandela. Ngo-539 BC kweza amaMadayi lamaPharisi. Uzayikhumbula indaba ubana uBhetshezari wayenatha ngalelo langa, wathatha izitsha zethempelini likaNkulunkulu wathela kizo iwayini, wadakwa yena labebelaye lezanciza zakhe. Esesekhona lapho uThixo umdali lombuso womhlaba waletha umbhalo othi umbuso wakho usuphelile. Umbuso weBhabhiloni wafika wedlula hlobo ezithandekayo. Ngemva kwalokho kweza umbuso omelwe yisiliva, umbuso wamaMadayi lamaPharisi. Lo mbuso nxa usehla usiya phansi uzanibona ngasisuka kugolide sisiza kusiliva, isisindo equality iyehla iya phansi. Waba umbuso lawo omangalisayo lodumileyo kwesikhathi esifitshane. Kodwa ungabala usiya phansi kusukela ngo-539 BC kusiya ku-331 BC umbuso wamaMadayi lamaPharisi waphela. Masinyazana nje ngo-331 BC uAlexander omkhulu owaziwa embalini wangena, umbuso wamaGrikhi. Washaya umhlaba waqeda izizwe lezizwana. Eleminyaka engama-25 kuphela, 25 years, wayesengumbusi womhlaba wonke. Kwelinye ilanga bamfica uyakhala, abathungameli bamabutho bayambuza ubana kungani ukhala. Uthi yena ngesikhiwa because there's no more land to conquer. Ngoba kusela inye indawo engayithumba. 25 years uAlexander omkhulu, umbuso wamaGrikhi, wachaya wagcwala iganga lonke, kwagcwala isiGrikhi abathi Hellenization ngesilungu. Ulimi lesiGrikhi lakhulunywa indawana yonke. Kunengi esikufunde ngombuso wamaGrikhi ngaphansi kaAlexander the Great. Kodwa umbuso wamaGrikhi hlobo zami ethandekayo lawo waphela. Bathi bona okungapheliyo kuyahlola. Imbuso yomhlaba iyaphela. Ngemva kombuso kaAlexander the Great sizakhumbula ubana kuthiwe esithombeni okulandelayo insimbi. Umbuso wensimbi umbuso weRoman Empire, umbuso wamaRoma. Balungisa imigwaqo, bayenza izinto ezimangalisayo, babechola izizwe njengensimbi. Waze wathi omunye to resist Rome was fatal and it was impossible to fly. Ubana umelane lombuso weRoma kwakunzima, iRoman Empire. Hlobo zami ezithandekayo, lanxa wawuqinile umbuso weRoma, incwadi kaDanyeli 2 ithi yona umbuso weRoma swadlula. Lembali nxa uyifunda iyakutshela bana umbuso weRoma wafika wadlula. Ngifuna kakhulu bana siye enyaweni zesithombe, sehlile ekhanda iBhabhiloni yadlula, sehla sezesifubeni lezingalo, amaMadayi lamaPharisi badlula, sehla sezesiswini lamathangazi, amaGrikhi edlula, sesisemlenzeni sidlulile iRoma. Nxa sesifika enyaweni zesithombe lamazwane kuthiwa kuhlangene insimbi lodaka. Kulapho ngifuna ke sigcile khona kancinyane.
insimbi lodaka. Bese sithi iBhayibheli bazazama ukubana bahlangane kodwa kabasoze babambane. Ngo476 AD umbuso weRoma uphela, kwaphuma imibuso eminingi esiyazi lamhlanje ekhona eEurope. Imbuso eseEurope, amaJelimana, amaSwiss, amaFrench, imbuso elithumi esifundayo eyaphuma embusweni weRoma kumbe kuRoman Empire. Yiyo imbuso ekhulunywa ngayo lapha ubana kuhlangene udaka lensimbi, kusitsho ukuthi eminye ilamandla, eminye buthakathaka, eminye iqinile, eminye kayiqinanga. Yikho kusho iBhayibheli la. Ngoba lemzamo ke ubana limbuso ihlanganiswe, lizakhumbula abanye impi yokuqala emhlaba, impi yamaJelimana lezinye ezinjalo, kuzanywa ubana babe khona abantu abazamana bathumbe umhlaba wonke, kodwa iBhayibheli lithe lona kabasoze baphinde bahlangane. Kakusoze kuphinde kube khona ukuhlangana kwale mbuso eyaphuma embusweni weRoman Empire. Wazama uKaiser wehluleka, wazama uHitler wehluleka, wazama uNapoleon behluleka. UNapoleon kwelinye ilanga uthi yena ngiyavuma ubana uNkulunkulu unamandla kulami. God is too powerful for me. Imbuso iyazama ubana ihlanganise abantu abazama ngamandla ubana bahlanganise imbuso yeEurope, kodwa behluleka ngoba iBhayibheli lithi bona kabasoze bahlangane. Bese sithi iBhayibheli uvesi ngu41 lo 44 kakhulu. Verse 44 uthi ensukwini zalawo makhosi uNkulunkulu uza kumisa umbuso wakhe. Uthi yena uDanyeli kuNebukadneza, Nebukadneza ulele, sengulandisele ngazo zonke lezi ezembiwa phansi, igolide, isiliva, ithusi lensimbi. Kodwa wena ulele wabona ilitshe elaquphuka entabeni kungesandla somuntu, lashaya isithombe, lasishaya emazwaneni lasezinyaweni, lasiphihliza konke kwaphephuka njengamakhoba amuka lomoya. Kodwa lelo litshe laqhela lagcwala umhlaba wonke. Hlobo zami ezithandekayo, ngithanda ukuthi ngithi mina lelo litshe esikhuluma ngalo umbuso kaJesu. Umbuso kaJesu ozayo. Umbuso kaJesu yiwo umbuso ozaqeda yonke imibuso ekhona emhlabeni. Yonke imibuso singaba yazi ekhona emhlabeni, leli litshe eliqephuka kungesandla somuntu kaso mbuso wabantu, umbuso kaThixo ngokwakhe. Ngelinye ilanga uYesu uzakuza kulomhlaba. Nxa esiza kulomhlaba uza ubana azobusa abe inkosi yamakhosi lombuso wababusi. iBhayibheli liveza hlobo ethandekayo ubana imibuso yomhlaba yonke siyaziyo ngobukhulu lobuncane bayo, ngamandla lobuthakathaka bayo, kwelinye ilanga izafika emaphethelweni. Nxa sibona izibonakaliso esinye sazo, wona lomkhuhlane esiphakathi kwawo, wona lomkhuhlane wecorona esiphakathi kwawo, ngesinye sezibonakaliso esiveza ubana uJesu useduze ubana amise umbuso wakhe. Hlobo zami ezithandekayo, ngithanda ubana sibale encwadini kaSambulo ngu6 indima ka12. Uthi yena uSambulo, ngase ngibona lapho livula uphawu lwesithupha, kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba. Ilanga laphenduka laba mnyama njengelembu lokuzila, lenyanga yaba bomvu njengegazi, lezi nkanyezi zomkhathi zawohlokela emhlabeni njengomkhiwa uwohlolwa ngumoya. Lomkhathi wagoqeka njengomqulu wencwadi egoqwayo. Lezi ntaba, lezi hlenge zonke zasuswa endaweni zazo. Amakhosi omhlaba, lezikhulu, lezinduna, labanothileyo, labalamandla, labo bonke abayizigqili, labakhululekileyo bacatsha ezimbalwini laphakathi kwamawa ezintaba, besithi ezintabeni lasemaweni, welani phezu kwethu
lisifihle emehlweni akhe ohlezi esihlalweni sobukhosi lasolakeni lwewundlu, ngoba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile. Ngubani onamandla okuma na? Hlobo sami esithandekayo, ngithanda ukuthi ngithi kuwe, kulombuso kaJesu ozayo, kulombuso kaJesu ozayo. Ngangishumayela lapho ngizukhona, ngibiza abantu abazakuba izakhamuzi zalo umbuso ozayo. Umbuso kaJesu uyeza, uzakuza nazo zonke izingilosi. Uthe uSambulo, umhlaba uza kunyikinyeka. Athi uIsaya, umhlaba uzadiyazela njengesidaba. Uthe uSambulo, izihlenge ziza kusuka endaweni yazo. Umbuzo wami ukuthi, sihlobo sami, ngaleso sikhathi wena kambe ulesabelo yini embusweni kaJesu? Ngiyakhumbula uJesu elenga esiphambanweni, uphahlwe ngamasela amabili. Elinye isela lithi azikhulule usikhulule lathi, kodwa elinye isela lacela lathi, Nkosi, ngicela ungikhumbule embusweni wakho. Nxa lalimkhangele uJesu, igazi lithonta. Nxa lalimkhangele uJesu enomqhele wameva elenga esiphambanweni, engelacala, lithi kwelinye isela, thina siyakwazi sikufelayo, kodwa lokalacala abe secela athi, Nkosi, ungikhumbule embusweni wakho. Hlobo sami esithandekayo, leli sela lizabe likhona ezulwini, lingasosela, kodwa seliyingcenye yalabo abazangena emzini ngamasango. Ngithanda ukuthi ngithi kuwe, lawe lamhlanje ungaba njengalelana isela. Uyibeke impilo yakho ezandleni zikaJesu, ukuthi Nkosi, ngalelo langa, nxa ilizwe lichitheka, nxa abayanga lezikhulu, nxa abanothileyo labaswelayo, nxa abakhulu labancinyane, abanye bebaleka becatsha ezimbalwini, ngoba ngalelo langa kuzoba lokuduma, lokuphazima, lokuzamazama. Nxa bebaleka, ngicela ukuthi mina ngenza uJesu abe ngumqamelo, angigone engalweni zakhe. Abagonwe ezingalo zikaJesu baza kuphepha ngaleso sikhathi. Abagonwe ezingalo zikaJesu, hlobo zami ezithandekayo, abazukwesaba nxa kuduma, nxa kukhakhazela, abazukwesaba ngoba impilo yabo bayibeke ezandleni zikaJesu. Ngiyakunxusa hlobo sami esithandekayo ngegama likaJesu, ubana impilo yakho inikele esandleni sikaJesu. Imbuso yomhlaba iyadlula, imbuso yomhlaba iyaphela, izinto zomhlaba ziyadlula, kodwa ukhona ongadluliyo, ukhona ongapheliyo. Ngiyayithanda ingoma ethi yona ngesilungu kakhulu, on Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. uJesu lidwala, nxa ezinye izinto zinyikinyeka, nxa umhlaba unyikinyeka, uJesu lidwala. Ngicela ubana ngunxuse ubana beka impilo yakho esandleni sikaJesu. uJesu thina ngimi emnyango ngiyaqoqotha. Khathesi nxa ungizwa, uJesu uyaqoqotha, uJesu uyakuncenga, uJesu uyakubiza. Ngesikhathi sikaNowa, umkhumbi ungakavalwa, uNowa wayencenga abantu, uNowa wayememeza abantu, bana bantu ngenani emkhunjini. Lami njengoNowa lamhlanje ngiyakunxusa sihlobo sami esithandekayo, umusa usavuliwe, umhlaba usesekhona, kusathandazeka, kusatshumayeleka, usalizwa leli lizwi. Ungayenzi ube likhuni inhliziyo yakho. uJesu thena ngimi emnyango ngiyaqoqotha. Uyamuzwa yini uJesu ekhuluma lawe lamhlanje? Uyamuzwa yini uJesu ekuncenga ethi, mntanami, ngicela unginike inhliziyo yakho, nginike inhliziyo yakho mntanami, nginike inhliziyo yakho, give me your heart, nginike inhliziyo yakho, ngimi emnyango ngiyaqoqotha. Uthi nxa umuntu elizwa ilizwi avule inhliziyo yakhe, ngizangena ngihlale laye, ngidle laye. Khona lapho khona ngiyakuncenga ubana enhlizweni yakho akube lomthandazo. Nxa kuvuma ukuthi uphumisela, Nkosi, ngicela ukunikela inhliziyo yami ezandleni zakho. Ngicela ukuthi nxa umhlaba lo ufike emaphethelweni, mina ungifihle ezingalweni zakho, ungifihle ebukhoneni bakho, ungivikele. Umlimi kakuphathise nxa usenza lesi sinqumo.
Umlimi ngakuphathise nxa ubeka impilo yakho ezandleni zikaJesu. Nxa ubeka impilo yakho ubana ube yisakhamuzi somuzi ozayo. Inkosi ngakuphathise sihlobo sami esithandekayo. Ukhona umuzi ongelamangcwaba. Ukhona umbuso ongelazibhedlela. Ukhona umbuso kungagulwa khona. Kabatsho ukubana kubuhlungu, kabatsho ubana ngiyafuthelwa. Uthe uJohane ziyakwesulwa ezinyembezi embusweni kaJesu. Kakukho ukukhala, kakukho ukulila, kazikho izinsizi, kazikho izinhlupho. Ngiyakunxusa namhlanje ekuseni, hlobo sami esithandekayo, kambe ungaze wahlangela lami yini sibe ingcenye yalabo abaza kungena emzini ngamasango. Uthe uSambulo u7 wababona bembethe ezimhlophe behlanziwe ligazi leundlu. Lawe namhlanje igazi likaJesu liyahlanza izono zakho. Nxa uvuma uJesu uyazihlanza izono zakho, akunike impilo entsha, akunike inhliziyo entsha. Kasibe lomthandazo. Baba olungileyo, siyakubonga kakhulu ngezwi lakho, siyabonga ngombuso kaJesu ozayo, siyakhuleka ubana sinika amandla sibe izakhamuzi zalo umbuso ozayo. Ngegama lakho siyakhuleka, amen.